Latsho elogwitsho mbukeli masibulise ngalentsasa yangoLwesithathu umhla wesibhozo kweyenkanga. Qale ke usuku namhlanje kakuhle ngethemba lokuba uza kuthatha izigqibo eza kuvuza kwilixa elizayo kwaye ukhumbule mbukeli ukuba elifele ezindongeni alihoywa ngamaxhalanga. Kodwa ke ndiyaqiniseka into yokubana apha ekhaya siza kuhoyana kanjani. Qiniseka into yobana uhlala nathi phaa ku-SABC Plus. It's a Wednesday. Happy Wednesday. Happy Wednesday. Why sit up you what I was? Hayi dim. Eh? Dim. Oh, that was discoverish ba. You are the one. Yes, Ntombi. Hayi ke ndim uNadia Dambuza kanti kuvimba wethu namhlanje siphethe amanqaku ahamba phambili ezemidlalo udliwano ndlebe ngomba wokunikezela kweenkonzo zikarhulumente eluntwini ze siyokuvala inkqubo ngomba welizwe lakwaSirayeli kodwa kwangoku masijonge ezihamba phambili. Lihlehlise usuku lwangolwesihlanu ityala lokuqhekeza nokweba kwifama kamongameli uCyril Ramaphosa kwinkundla kamantyi yaseBela-Bela. Abahlali bomasipala wesithili uMzinyathi KwaZulu-Natal bavakalise uvuyo kwinkxalabo bebenayo ngokunqongophala kwamanzi ithuba elide. Hallelujah, linamandla gama likaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana, the gospel dude. Ngila Ekhaya Jikelele. Keep watching Ekhaya Jikelele. Siniphathele kumnandi umdlalo neindaba nayo yonke into oyithandayo. God bless you. Lihlehliselwe usuku lwangolwesihlanu ityala lokuqhekeza nokweba kwifama kamongameli uCyril Ramaphosa kwinkundla kamantyi yaseBela-Bela. uEmmanuela David noFroliana Joseph babekwa izityholo ezine eziquka iyelenqe lokuqhekeza indlu. Kulindeleke ukuba aba babini benze isicelo sebheyile ukuvela kwabo enkundleni kwakhona. Emva kweminyaka emithathu yetyala libe ngundaba-mlonyeni lokuqhekezwa kwefama kamongameli uCyril Ramaphosa, iintshukumo kwezobulungisa zibonakalisa inkqubela. uFroliana Joseph oneminyaka engama-30 noEmmanuela David oneminyaka engama-39 bavele phambi kwenkundla kamantyi. Babekwa ityala leyelenqe lokuqhekeza kwifama kamongameli ngeenjongo zobututu. Ngokwexwebhu letyala batyholwa ngokuba i-580,000 ye-US dollars. Kukholelwa ukuba ngexesha loqhekezo uJoseph wayengumsebenzi kule fama. Esi sibini sichazwa njengabemi baseNamibia abanobumi beli. Igqwetha likaJoseph lixelele inkundla ukuba unomntwana usaxhomekeke ekuncanceni ubisi lukanina. The child doesn't take any other form of food. Now the question is, how will the child survive from today up until Friday? Umantyi Pradesh Niponan ugwebe ngelithi umntwana makaziswe kwisikhululo samapolisa ukuze ancanciswe kathathu ngemini. The court has ordered that the child must be taken to the mother 3 times so that he can be breastfed. And then the arrangements will be done with the police officers and the IO. IHawks ziqinisekile ukuba umtyholo wesithathu uza kuba selivalelweni kungekudalanga. On the 10th, one of them will be having a legal representative, as today she did not have one. At this stage, we just know that they know each other, and Frolina used to be a domestic worker at the farm. Ukanti ke esisibini sibuyiselwe elugcinweni. Uqethwe ngolunye uduma uGqirha Nandipha Makudumana ngethuba inkundla ephakamileyo yaseFreystata isikhaba isibheno sakhe sokuba akhululwe ngebheyile. Ijaji elibambele uMelisa uJordan iwisa isigwebo ithe yenze ngokufanelekileyo inkundla kamantyi yaseBloemfontein ngokusikhaba isicelo sakhe sebheyile. uGqirha Makudumana ubhenele kwinkundla ephakamileyo efuna iguqule isigwebo senkundla kamantyi sokumamela ibheyile. Kukhangeleka ngathi uzayitya inkolonkolo zeziseleni iChristmas uGqirha Makudumana njengoko inzame zakhe zokukhululwa kumakhamandela entolongo zisabiye nelize. Ijaji elibambela uMelisa Jordan ixelele inkundla ukuba ayiboni imposiso ngokungayinikwa ibheyile kukaNandipha
Iqhube yathi iyavumelana nemantyi uEsli Dilange ukuba uGqirha Magudumana ngoyena ngqondongqondo ekuncedeni isidlwengu nombulalo uThabo Bester siqhweshe entolongweni. Ijaji ithe imantyi yachana ucwethe ngodolo xa isithi uMagudumana kuphuncuka bemphethe njengoko aqulwa iPPP eTanzania enencwadi yokundwendwela engagximfiswanga. Ingcaphephe yomthetho ithi uGqirha Magudumana usenazo ezinye inkalo zomthetho angakhalela kuzo. The legal route to go through, which she can still approach the SCA for petitioning it in order to get it. But however, it's not going to be successful. Umthetheleli kaMagudumana uMashini Mutlong walile kuzityanda esithi usawetyisa lo mba uza kuphefumla kamva. Umphathiswa wamapolisa uBhekicele uphinde wamemelela amadoda nabasetyhini benkonzo yesipolisa ukuba banyuse ikawusi kumlo wokuphelisa ulwaphulo-mthetho. Ucele uthi ukunyuka kwenqanaba lolwaphulo-mthetho kubonakalisa ukuba oonqevu baqhwaya udushe ngakubemi beli. Ebethetha kwinkomfa kazwelonke yombutho wamapolisa iPop Crew ebanjelwe eThekwini. Kudingidwa kabanzi ngezinkinga ezikhungethe amaphoyisa emsebenzini. Le ngqungquthela ke izophinde ikhethe ubuholo obusha benyunyane iPop Crew. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uthe enye yezinselelo ezibhekeneke namaphoyisa ukushiya ke kwesisebenzi esezinolwazi olunzulu, ukubulawa kwamaphoyisa kanye nokungathuthukiswa ke kwawo amaphoyisa. People they argue, they say we are calling for the war. We are not calling no war. We found the war on the way. For the first time here, 2 weeks ago, I buried a member of the NIU. These criminals, they are taking us on. So it's no use of taking a step back. Umengameli wePop Crew osephuma kulesikhundla uDr Sizamele Cebekhulu uyavuma ke ukuthi amaphoyisa angenza kangcono ukulwisana nobelelesi. Ayasebenza amaphoyisa ukuthi ubugebengu sebuningi kakhulu. Ngizothi ayasebenza ngani ngoba amajele agcwele. Abantu ejele abaziyeli baya ngoba beboshiwe. Ungqongqoshe ucele uphindeke wanxusa umphakathi ukuba usebenzisane namaphoyisa ukulwisana nobugebengu. Le ngqungquthela izokuphothulwa ngoLwesihlanu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Iziganeko zogebengo lwesizini kwezinyanga zimbalwa zigqithileyo zishiye uluntu lwaseNelson Mandela Bay lunxunguphele, kodwa ke abasemagunyeni benza unako-nako ukuphelisa obubundlobongela buqubayo. Phakathi kwezisombululo kukusebenzisana noluntu. Umphathiswa wezokhuseleko loluntu uXolile Nqatha namagosa esixeko badibene nabantu bakwanobuhle Cebekuhle Karikha. Nawo ke amapolisa azibophelele kwiphulo lokuqubisana nobundlobongela kulo mmandla. Kulonyaka odlulileyo balithoba abantu abathe badutyulwa ngosuku olunye kwanobuhle. Kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo bathathwa abantu abadutyulwe ngaxeshanye. Abahlali abanomsindo baphelelwe lithemba kambe banoloyiko lokuhamba nasebusuku. Siziva singakhuselekanga kakhulu yindlela noko esiphetheke ngayo ekuhlaleni. Apha into engamandla icrime ikwiqondo eliphezulu kakhulu, futhi ke kuyabulelwa abantu apha bayabulalana. Asisakwazi uvula amacango emini, siyalokha sivale neburglar gates because kaloku kuyangenwa broad daylight. Ngotsotsi bezothatha iTV, bezothatha yonke nje into eportable abanokwazi ukuyithatha endlini yakho. Isebe lokhuseleko loluntu liza kutyumba abahlali balommandla abaza kuqinisekisa ukuba kukhuselekile kulommandla. Isisombululo sale ngxaki silele apha ebantwini. Ngabantu abahlala nale ngxaki abanezisombululo. Nothi thina sithi zingabe bhisho sicinge famba sangamachule wengxaki ezilapha. Amachule alapha eneneni ke siyayifumana ke bayasincedisa kakhulu abantu kulonto. Njengoba nithetha nje nangona amanene semakhulu okubulawa kwabantu apha, kodwa kule koti idlulileyo ahlile kangangomyinge aneshumi lesithathu ekhulwini. Kubongozwe abahlali ukuba basebenzisane namapolisa ukubika iziganeko zolwaphulo-mthetho. Kwiindaba zeSABC ndingunandi Phaplatyi eKarikha.
Ukanti abanini zivenkile bamazwe angaphandle abazinze eMpuma Koloni bawakhabile amabango athi bathengisa ukutya okuphelelweyo neempahla zomgunyathi. Ezivenkile zebesematheni zityholwa kwintlaninge yamatyala angokutya okuphelelweyo. Kwezi veki zimbini zidlulileyo ngabafundi abasondele kuma-200 abangeniswe ezibhedlele eMpuma Koloni beneempawu ezifanayo eziquka ukukhupha ngasentla nezisu eziqaqambayo. Kutyholwa ukuba emva kokuba betye ukutya okuthengwe espaza. Ezi zimuncumuncu zithandwayo ngabantwana kukholeleka ukuba zizo ezikhokelele ekuguleni kwabafundi kwiphondo leMpuma Koloni. Ukugula kwaba bantwana kudale isangxo eluntwini kukhonjwa kubemi bangaphandle abanezixoxo ngelithi abayithobela imiqathango yezempilo. Kodwa abasomashishini bangaphandle bathi bayasukelwa. Cases where people will go around and say that this stuff is, either expired or contains poison or something like that. But they end up, looting the same stuff that they were complaining about, saying that it either contains, something that might be harmful to human consumption. But again, they end up taking it and eating the same thing. Abathengisi kwakunye nabazali banezimvo ezahlukeneyo ngalomba. Kuye kwakhona ukunqunguphala xa sisiva kusithiwa abantwana baye barongo ebebezitye ebebethenge ezi chips. Kodwa ke ngoku andinandlela yimbi ngoba iyona ndlela ndiphila ngayo. Abantwana bethu bayaphela apha kweli lizwe. Siyoyika ke ngoku nobanika imali abantwana bethu soba mabathenge ezikolweni. Ingxaki ke inye ke ngoku bazawutya ntoni ke ngoku xa singazubanika imali zophatha ngoba asinalo ithuba lokwenza ilunch zabo ezindlini. Isebe lezempilo ephondweni lithi uphando lusaqhuba ngokugula kwabantwana. Xa ujonga ukuba intoni kanye le igulisa abantu abaninzi kangaka. Lowo msebenzisi unikezele phaa kwi-health environmental officers komasipala phakathi kwezinto abazakuthi bazijonge kukuthatha isamples zezi zinto kuthiwa bezityiwa ngabantwana zisuwe elaboratory ukujonga into kokuba bezityhefekile kusini na. Elisebe likwabongoza abahlali ukuba bahlabe bekhangele ingakumbi ngokusiwa phantsi kwempumlo. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Abahlali bomasipala wesithili umzinyathi kwiphondo laKwaZulu-Natal bavakalise uvuyo kwinxalabo bebenayo ngokunqongophala kwamanzi ithuba elide. Bafikelela kumanzi acocekileyo ngaphandle kokuhamba imigama emide kuba bafakelwe iimpompo. Kubanjwe intlanganiso emzinyathi KwaZulu-Natal nalapho usodolophu wesisithili ebenikeza ingxelo yokuxinga kweenkonzo zonikezelo lwamanzi kubahlali nalapho akhankanye ukuphoxakala ngonokontraka ababeqeshelwe lo msebenzi. Usodolophu Ngubane uvakalise ukuzijula kwabo ijacu eqinisekiseni iyasetyenziswa imilambo engakwezingingqi ukuze zingaphinde zinqamke iinkonzo zamanzi eluntwini egxininisa nangeziko lokucoca amanzi abasele betyale imali kulo. Besibanjwe eminye imisebenzi ke uba sibanikezele ngamanzi. Abantu abanawo amanzi ngoba kulukhuni ukuthatha amanzi emfuleni wayise kubona ngoba abantu abaningi bakhe endaweni eziphakeme. Kodwa siyakuzama lokho ngoba sesiyifakile imali enkulu kwa-Eskom ebalulekile nezishaka lombili kuba kukhuliswe ingqalasizinda yakholela emsinga kuthiwa isampofu water treatment plant. Izothi ke mayisiqediwe lo msebenzi ke abesamanzi esegeleza ke yonke indawo. Ukanti ke abahlali bavakalise imincili yabo benjenje. Sasinzima kakhulu impela. Ngoba sasiphuza nenkomo enkobongweni. Ukufika mhlambe emini inkomo sefike zaphuza zabhoshela phakathi. Impilo isimnandi kakhulu manje. Ngoba kwamina njengangila nje umpompi nanku esangweni la ekhaya. Ekhaya basahamba distance le kade beyihamba. Amanzi bubomi ngenene bamele ukuxhelela exhukwana abahlali besithili sasemzinyathi nanjengoko bebefudula becanda amathafa benyuka iminqantsa ukufumana amanzi ngekambe besela nazo neenkomo kungoko benethemba lokuba inkali ayisayi kuphinda ixinge etyeni ngezamanzi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC.
Iqela lamashishini eKimberley ahlawula ixabiso kulandela ukuvalwa kwendlela yase-South Circular kufutshane neKimberley Big Hole nebisebenziswa ziiteksi ezithile njengendawo yokumiswa. Ukuvalwa kwale ndlela kubangele ukuba iiteksi zimiswe kwiminyango yamashishini nakufutshane nale ndlela ivaliweyo. Umasipala waseSolplaatje uthi bebengenandlela yimbi ngaphandle kokuba bavale indlela kulandela ukubhaqwa kwentshukumo yomhlaba ijikeleze isiza sembali iBig Hole. Bathi elinyathelo lokuzama ukunqanda intlekele enokwenzeka kwixesha elizayo. Osomashishini babala inkcitho abajongene nayo. Lo somashishini uthi liqhoqeke kanobomi ishishini lakhe kuba wonke lo mbhodamo wenzeke ngelona xesha lixakekileyo enyangeni. Yesterday my truck was standing 30 minutes. This taxi driver switch off taxis and they go away. We don't know where they are. Then we talked that association of taxis, they went to look for them. I mean that is very big loss of our business. Ukuvalwa kwezinye inginqe kumbindi wedolophu kunyanzelise abaqhubi ukuba bakhangele ezinye indlela zokuhamba. Ngelixa umbutho weteksi iKimberley Local Taxi Association usithi bazimisele ukusebenzisa irank entsha kodwa baya kukwenza oko mhla umasipala wazimamela kwaye azilungise izikhalazo zabo. We are not saying we are not moving, but the municipality must first fulfill their promises they made to us. Umasipala uthi umaxhaphethu ugqibezela ukulungisa indawo entsha elungiselelwe oonoteksi. What we've undertaken was to rehabilitate the entire ablution block, and that is by tomorrow or so we will then definitely be handing it over to the two associations. But what ought then to be done to keep this whole thing sustainable is actually to work on a maintenance plan. Osomashishini abachaphazelekileyo bahlele thembeni lokuba umasipala uza kuyilungisa ngokungxama lenyewe ukuze izinto zizokubuyela esiqhelweni. Bukele siphinde sikwamkele kwakhona usabukele iEkhaya Jikelele isithili sasemzinyathi esilibhunga eliquka umasipala wasenquthu iGlencoe kunye nomsinga sixakekile sibonelela abantu ngeziseko zamanzi. Abahlali bebesoloko bebhala kumaqonga onxibelelwano bekhalazela ukungabikho kwamanzi besithi babulawa yimbalela. Usodolophu welibhunga emva koko uphehlelele inkqubo yamanzi emsinga kwaZulu Natal. Ingaba mbukeli singathatha le nkqubo njengomkhankaso oyamene nonyulo oluzayo ukufumana impendulo ngoku sikrwece imanejala yomasipala umzinyathi uLihle Mkhwanazi kanti nomhlalutyi wezopolitiko ngomnxeba uNjingalwazi Ngomezulu. Sinibulise sinamkele enkqubeni nobabini. Siyabonga kakhulu kwamukelwa sibingelele kubalaleli bonke. Enkosi kakhulu. Mkhwanazi masiqale ngawe. Ngeyantoni le nkqubo ephehlelelwe enkobongweni yaye ibinjani imeko ngaphambili? Sithokoze kakhulu. Enkobongweni siye saya savula amanzi isemsinga ku-Ward 8 ngaphansi kukaKhansela uZuma emachunweni. Isimo besingesihle kakhulu ke kuleya ndawo ngaphambilini ngoba abantu bebephuza emfuleni and ukuphuza emfuleni kunazo izinto ezenza ukuthi ugcina amanzi akhona engekho clean kahle. Sase sathi ke sa-applyela i-funding yakhona senza ama-business plans sa-submit kuhulumeni omkhulu. Sase sayithola ke imali yakhona sayenza iproject siye sayivula ke kule viki ephelileyo. I-project was 27 million isiphelele yonke imali esayisebenzisa khona. Siyaqhubeka ke kanjalo nokuvula amanzi eindaweni ezihlukene ngaphansi komzinyathi ngoba abantu bakithi bayawadinga kakhulu amanzi. I-vision yethu ka2030 siwumzinyathi ukuthi wonke umuntu ophila ngaphansi komzinyathi noma abahlali bethu bebesebenawo amanzi bonke. Sisebenzela phezulu kwalowo mbono ke siwumzinyathi. Ngithokoza. Mkhwanazi ngicela ukubuza le 27 million eyasenkobongweni kuphela or umzinyathi municipality wonke?
inkobongweni nje kuphela iproject le besiyenza ibinkulu kakhulu yona senzela ukuthi amanzi asondelele eduzana abantu bangawathathi kude njengamanje besisafaka ama stand pipes emphakathini ukuthi abantu bakwazi uku-access amanzi kodwa siyayibuka into yokuthi kufanele siphinde sifune imali futhi yokuthi sikwazi ukuthi amanzi ke sigcine sesiwafaka ngaphakathi kubantu siya encourage nje kakhulu abantu ukuthi labo abakwazi ukuthi bakhokhe ngisho khona enkobongweni bayenza ama applications ukuthi sikwazi ukuthi siwumzinyathi siwafake ngaphakathi amanzi emayadini ebese sifaka ama meter ebese bewakhokhela la manzi kodwa lawa akhona njengamanje abenefitisa umzinyathi inkobongweni yonke lapha ya eMsinga emachunwini angama stand pipes okwenza ukuthi kube lula ukuthi abantu bawathole eduzana amanzi. Okay. Prof Mngomezulu ndicela ukuza kuwe. Ingaba kukhona kusini na unyawo lwemfene kule nkqubo yokuzisa amanzi eluntwini? Ingaba mhlambi singathi oku kwenziwa njengenjongo zokukhankasa? Asibonge dadewethu. Into mhlambi asiqale ngokusho ukuthi siyababongela lapha kumasipala waseMsinga noma ongaphansi komzinyathi ngalezi inyathelo ezithathwe umasipala. Ngethemba lokuthi ke mhlambe nendawo ezifana nawojozini kongwavuma komthonjeni kosovale lapho kusuka khona izoba khona mhlambe into ethi ayifane nale ngoba amanzi maningi ejozini kodwa abantu bomphakathi abanawo amanzi azayo konongoma ekohlabisana zonke indawo. Sibuyele kulo daba lolu asiqale ngokusho ukuthi izinto ezikanje zivama ukuthi zincomeke uma ukuthi omasipala bayakwazi ukuthi balalele izikhalo zabantu. Mhlambe kodwa kube nembuzo ke embalwa ukuthi okokuqala yini eyenza ukuthi abantu baze bekhalela idingo ekubeni phela vele abaholi bethu kusuke kumsebenzi wabo ukuthi balethe lezo idingo kubani njengoba kade usho uma ngabe uvula uhlelo ukuthi kube nezikhalo ezifakwe ngabantu abakhele umzinyathi bekhala ngokuthi amanzi abawatholi baphuza nenkomo njalo njalo kwaze kwaba ngesikhathi lapho khona umasipala egcineke ekwenza lokho akwenzile okuyinto encomekayo into yokuqala sikenze esingayincoma leyo bese ke mhlambe okunye ke kuba ukuthi kuvame ukuthi uma ngabe kuba khona izinsiza noma izinto idingo eziswa emphakathini sekusondele ukhetho kube nezinsolo zokuthi kungenzeke yini ukuthi mhlawumbe lezo idingo zilethwa kubantu ukuze kunqenqe abavoti ukuthi bavotele amaqembu athile. Sikubone lokho kwenzeka eqenjini elibusayo kuzwe lonke ANC ukuthi uma ngabe liletha izinsiza kubantu kuthiwe ngabe mhlawumbe kusetshenziswa imali kahulumeni ukuletha idingo kubantu noma kusetshenziswa imali kahulumeni ukufeza idingo zeqembu. Ilokho ke mhlambe ofanele ukuthi abaholi bethu basize kuko. Indlela elula yokuphuma kulolu daba ukuthi abaholi baye kubantu babachazele ukuthi njengoba ibudget ikhishwa uma ngabe kuqala financial year iye komasipala ngoJuly yini eyenza ukuthi mhlambe kuthathe isikhathi ukuthi idingo zifike kubantu abantu babe nalo ulwazi zingakafiki lezi idingo lungakasondela ukhetho ngoba uma leyo ncazelo ingekho kuzothi uma ngabe kwenzeka izinto ezifana lezi umhlonishwa azichazayo bese abantu beba nomuzwa ukuthi kungenzekeni ukuthi lokhu kwenziwa ngoba nakho sekusondela ukhetho kuzothi uma ngabe sekudlule ukhetho kwalokho sekuqaliwe kugcine sekuma ngoba abantu bazobe sebathola amavoti abafuna. Ngathi into efuneka ukuxhumana phakathi komasipala kanye nemphakathi lena okuyona eyakhelela komasipala esikhuluma ngakho. Mkhona ziphinde ndibuyele kuwe sisathetha ngomba webudget. Umasipala nomasipala uyayifumana ibudget nyaka nonyaka. Kungani na le project ithathe ixesha elide kangaka? Ngibonge kakhulu. Mhlambe angichaze le budget. Ibudget kamasipala uma iyenza umasipala iba iminyaka emithathu kuya kwemihlanu ngokwe-IDP. Ebese kuba ne-priority list okuyama projects okusuke kuzoqalwa ngawo ngaleso sikhathi noma ngaloyo nyaka enziwe. Amanzi ke abiza kakhulu. Ama projects ethu uthola ukuthi izothatha mhlambe iminyaka emibili ngenxa yokuthi imali esiyitholayo ngaleso sikhathi yanele ukuthi senze uphase 1 size siwa break it down siyenze ngama phases ngoba senzele ukuthi unele emalini esisuke sinayo. Akekho umuntu ongazi ukuthi uhulumeni akanayo imali yanele njengamanje
manje. Idingo zabantu siyazibheka zonke njengoba zinjalo. Ibudget siyaye emphakathini unyaka nonyaka around inyanga kaApril siyothula isabelo mali esikhona ukuthi ekubeni kucelile ke nina mphakathi emalini esizoyithola nakhe sizokhona ukwenza kulonyaka. Ngonyaka ozayo sizokwenza lokhu, ngonyaka olandela ozayo sizobe senza lokhu. Siyakunxusa kakhulu ukuthi abantu bomphakathi wethu ukuze bazi ukuthi kwenzakalani emphakathini yabo abasondele eduze kumasipala bayithole lezi zinto ezifana nebudget ne-IDP ukuthi bakwazi ukuthi bazifunde ukuze bazi ukuthi umasipala uplane ukwenzani. Njalo ke umphakathi yonke iyakhala isikhathi esiningi ngamanzi, kodwa asikwazi ukuthi ngenxa yemali encane wonke umuntu asizakale ngesikhathi leso asuke wadinga ngamanzi. Sinxusa nje umphakathi ukuthi isibekezelele kakhulu ekutheni hayi ukuthi asibathathi serious kodwa siyithatha serious zonke izicelo ezisuke zifikile ebese siqala sibheka ukuthi ngokwephakethe sinemali engakanani kuzosithatha isikhathi esingakanani ukuthi si-implement ama projects lawa abasuke besicela ukuthi siwenze. Ngifuna ke ukuthi ngikubeke kucace ukuthi akusiwo umkhankaso lo wokhetho lonyaka olandelayo, kodwa njengomasipala waseMzinyathi ngisho after ukhetho olulandelayo sizobe sisekhona siwumasipala waseMzinyathi ngoba umasipala uhambisani nokhetho, kodwa umasipala ukhona ukuthi useve i-community noma ubhekelele izidingo zomphakathi. Ingqalasizinda sizoqhubeka siyenze, amanzi sizoqhubeka siwavule and sizozama ukuthi ke ukuze kubonakala ukuthi akusiyinto uMzinyathi oyiqala manje ukuthi uvula ama projects. Sizozama ukuthi sibuyele mhlawumbe eminyakeni emithathu edlule sibuye emphakathini sizokhombisa ukuthi imaphi ama projects esiwaqedile sawavula kule minyaka emithathu edlule and ukukhombisa ukuthi akusikho ukuthi ngoba nakho sesisemkhankasweni njengamanje sisebenza kanzima siwuMzinyathi. Yebo singenzeka ukuthi khona la khona singakafinyeleli khona kodwa sisebenza ngokuyikhandla ukuqinisekisa ukuthi umphakathi wethu uyawathola amanzi. Awucinga le project inabiza uthatha ixesha elingakanani ukuze amanzi akwazi ukufikelela kuzo zonke indawo phansi kwalo masipala? Njengamanje njengoba ngishilo ukuthi sino vision 2030 okuyiwona esifisa ukuthi sibe wonke umuntu esenawo amanzi ngaphansi komphakathi wethu wakamasipala. Kodwa ke uhlahlo mali lwethu lukhona na kwi-website yomkhandlu ekhombisayo ama projects esizowenza eminyakeni emithathu kusuka manje ebese kuphinda sibe nayo futhi nohlelo lwamasipala lwemisebenzi esizoyenza eminyakeni emihlanu ezayo. Siyanxusa ukuthi abantu basondele eduze noma mangabe umasipala eya emphakathini abafika abantu kulawo ma engagements ukuze sikwazi ukuthi sizwe ukuthi isikhala esikhulu singakephi. Siyakubheka futhi as well ukuthi njengamanje kukhona la besenza khona ama projects ngaphambilini okufanele ukuthi siphinde sibuyele emuva siyolungisa lapha nalapha. Lokho kuyinto esiyenzayo sisebenzisana namakhansela ethu onke kulabo masipala abana abangaphansi kwethu ukuthi sikwazi uku-identifya zonke lezo zindawo la kudingeka khona ukuthi sibuyele siyolungisa singumkhandlu waseMzinyathi. Ngiyathokoza. Mamkhwanazi kukho amahe nokutyatyekwa esicela uhlomle kuwo. Kuthiwa nitye imali yoluntu aze nayisebenzisa ukuthenga i-generator ekhupha amanzi nexabisa izigidi zerandi ezingaphaya kokulindelekileyo. Ingaba kwenzeke ntoni? Ngithokoza kakhulu ngombuzo. Sibonga nje iplatform yokuthi nisivulele ukuthi sikwazi ukuthi siucacisele umphakathi. Lapha enquthu sike sahlupheka kakhulu ngodaba lwagesi nodaba lwamanzi. Kutheke ngalesikhathi kuqala i-load shedding kwacaca ukuthi kufanele ukuthi sibuyele ekutheni sibe nayo i-backup uma ngabe kuthiwa ugesi awukho noma kuthiwa ugesi unenkinga kuleya plant yethu ngoba iplant enkulu kakhulu ephakela idolobha laseNquthu siyibiza ngeVansdrift Nquthu Water Treatment Works. Leyo plant ke idinga ugesi omningi noma amandla kagesi amaningi. Saseke sakhipha isicelo kuma suppliers ethu sacela ukuthi sicela bosomabhizinisi nisirentisele i-generator. Lokhu ke ukurenta bekuyinto ebiyenzeka isikhathi esiningi njengoba sazi ukuthi eSouth Africa sinenkinga nje
enkulu kagesi. Umuntu oqala esamthola wathi uzosirentisela ngo-800,000 ngenyanga, okusho lokhu ukuthi kwakuzoba u9.6 million ngonyaka. Sayithatha ke leso sicelo ngoba kwakuyisona esasiyi-price ephansi kakhulu makukhomparishwa nabanye ababelethile ngaleso sikhathi. Sayithatha ke leyo, usupplier wazama-ke ukuthi ayithole nayo i-generator. Kwacaca ukuthi ama-prices anyukile, akasakwazi ukuthi ayithole i-generator azoyirentisela umzinyathi kulesi sikhathi ebesiyidinga ngaso. Sase sakhansela lelo order, sa-engage omunye futhi u-service provider ngaphansi kohlelo olufanayo, sazama ukuthi simthole naye wasirentisela. But sase sabuka ukuthi ngoba ayingatholakali le generator, kwaze kwamele ukuthi ilandwe kude, i-assemblishwe from scratch, ebese si-customizwa ukufitha umzinyathi. Okusho lokho nokuthi kwakufanele ukuthi kutestwe, kwenziwe zonke izinto. Wonke lama cost namhlanje awasabukeki uma ngabe sekubukeka i-cost ye-generator. Uma ngabe-ke ngiza kwi-value ye-generator, ngi-aware ukuthi iya-trenda ethi sikhokhe u6.4 million. Sizokhumbula ukuthi eMzansi siyayikhokha ne-VAT siwumzinyathi. I-generator esiyithengile yu-5.6 million. Eqinisweni kulo 5.6 million sibala kuyona uqobo lwe-generator, sibale kuyona ama-certificates e-testing yakhona esiwenzile, ngoba phela mangabe izosuka into e-Cape Town iza eDandi ibanga elide lelo, kuningi okungenzeka endleleni. So i-time ayisifikile kwamele ukuthi iphinde itestwe. I-installation ngizokhumbula nje kahle ama-cables, i-cable nje yakhona eyayizoconnecta i-generator, I think i-cost yayi around 200,000 isiyonke i-cable okwakufanele ukuthi i-connect i-generator to i-plan. Siphinde sibe nezinye izinto-ke ezi-customized ezenza ukuthi i-cost le abantu abayibuka kwi-internet igcine isingasafani ne-cost yethu. Ebese kuphinda-ke mphela umuntu mangabe esebenza naye uyayifaka i-profit yakhe. So usomabhizinisi naye uyayifaka i-profit yakhe ngokwe-percentage yakhe. Kodwa engizama ukukubeka la ukuthi siwumzinyathi siyazigqaja kakhulu ngokuthenga leya generator, ngoba for the longest time besispenda ama-millions unyaka nonyaka siharisha ama-generator abe-rana leya plant iminyaka eminingi, kwaze kwaba eminyakeni emibili edlule sizofaka ugesi. Uthe ugesi-ke nawo uma ususuba ney'nkinga, kwacaca ukuthi kufanele sibuyele emuva. Masiya kusaplayiwe kade sisaplayela ngaphambilini, kwacaca ukuthi imali yakhona isinkulu kakhulu, hence why then involve nabanye abantu. Kusho ukuthi-ke uma uthi usuyibuka in practical terms, kusho ukuthi umzinyathi ubuzokhokha imali close to 10 million ngoba ngithe u9.6 umuntu wokuqala esasimqashile esasithe akasilethele i-generator. Kusho ukuthi kulo 9.6 thina sa-endapha sispenda u5.6 million okuyiwona esithenge ngawo i-generator. There is a saving-ke lapho. Sase sayidiverta imali from ukuthi sirente to imali yokuthi sibe ne-assets. Nangonyaka ozayo akukhona ukuthi i-generator ngonyaka ozayo izobe ingasekho. I-generator izobe ikhona ngonyaka ozayo. Okwenza lokhu ukuthi thina kube lula ukuthi le mali ebesizoyikhokha unyaka nonyaka sizoyisave sikwazi ukuthenga nama-generator akwezinye iy'ndawo. Uyaqhubeka kumkhankaso wokuthi sithenga ama-generator, angeke sibe si-discourage iy'ndaba ezigijimayo ku-social media. Kodwa umphakathi ofuna ukwazi kangcono usondele eduzane siwuchazele. Sizoyenza ne-media tour futhi umphakathi uzosibona nje kungekudala, sihambe sibakhombisa i-generator babone ukuthi yini le eyenza ukuthi kuze kusebenza imali engaka. Kodwa esingakuqinisekisa nje ukuthi siwumzinyathi isinqumo esasithatha siyisinqumo esihle kakhulu. Siyabulela ngencaciso. Prof Mngomezulu usekhona emnxebeni? Yebo ngikhona sisi. Siphawula udaba lwe-generator. Ndiqinisekile ba umvile uMamkhwanazi esinika incazelo ngalamahe abhangaleleyo kumakhasi onxibelelwano. Ungathini wena ukuhlomla kule daba? No, iyancomeka indlela achaza ngayo umhlonishwa. Kubuya kulephuzo kade ngilisho ekuqaleni ukuthi into esalayo la ukuxhumana nemphakathi noma lento communication. Ngoba uma kukuthi abantu banalo ulwazi lwa yonke lento ayishoyo uNdonga, angicabanga ukuthi kade bengaya ku-social media bakhalaze ngendlela abakhalaza ngayo. Into yokuqala leyo. Bese okwesibili kuvame ukuthi abahlonishwa bethu uma sebevotelwe
kube nzima ukuthi ufike uyokhuluma nabo ema-ofisi uzama ukwenza ama-appointment ukuze kuyokuphela isikhathi. Yile nto egcina yenza abantu bagcine sebecasuka. Kodwa uma kuthi kuzokwenzeka njengoba enza, uma kuthiwa kuyokhulunywa indaba ze-IDP, yebo kuyiqiniso ukuthi bayakwenza lokho, kodwa-ke umbuzo ukuthi leyo mhlangano ivame ukwenzeka phakathi neviki, uthole ukuthi abantu abaningi okuyibona futhi ngabe bayaphawula abekho kuleyo mhlangano. Ngikhumbula kahle kwezinye indawo nje kuvame ukuthi kube khona umuntu ozotshela lo owusihlalo ukuthi yabona uma kuphakamisa ubani ungamnikeza ithuba, uma kuphakamisa ubani ungamnikeza ithuba. Angisho ukuthi emzinyathi bayakwenza, kodwa ngikhuluma ngento evame ukuthi yenziwe osopolitiki uma sebengene ey'nkundleni. Kanti phela uma ukhankasa usuke ukhankasa ngekhadi leqembu, kodwa uma usukhethiwe wakhethela isikhundla esithile kufanele usebenzele wonke umphakathi. Enye into mhlambe engacela ukuthi umhlonishwa ayichaze la ukuthi uma uzothatha indawo efana nesinquthu leni yaziwa ngenquthu kwabaningi, kufike kube nenkosi laphana uNgobese, kube nenkosi uHlatshwayo, kube nenkosi uMazibuko, kube nenkosi uMlise. Uma uzobheka mhlambe idingo zabo zocishe zingafani ngoba nobukhulu bendawo abufani. Ukuthi-ke kule phuzu mhlambe alisho lapha baye babheke khona i-priority list. Uma kufika endaweni yini mhlambe abaye bayibheke uma bezolungisa le priority list, ngoba okokuqala ngiyayizwa lento eshoyo umhlonishwa ukuthi baye babheke ukuthi kulezi idingo eziwu5 noma eziyishumi nazi abazoqala ngazo. Uma kubhekwe sekufiwa ke endaweni abazoqala kuzona bafika kanjani kulezo ndawo, njengale ndawo nje ayisho lapho okunale generator khona ukuthi mhlambe baye bafike kanjani kuleyo ndawo. Umbuzo oqala lo. Bese ke owesibili, imiphakathi ethintekayo, umphakathi ozozuza nomphakathi ozosala ngaphandle baye bakhulumisane yini naleyo mphakathi ukwenzela ukuthi leyo mphakathi ingagcini isilwa, ikakhulukazi ngoba kuvame ukuthi uma ikhansela mhlawumbe kuthiwa ikhansela esemkhandlweni ngele ANC, ngele IFP, ngele MFP, ngele EFF, uma ngabe izinsiza zizofika ekhanseleni elithile kanti lelo khansela lisuka eqenjini elibusayo, abantu baba nezikhalo zokuthi kukhona ukwenzelela ukuthi mhlambe amangacacisela nje abalaleli ukuthi-ke bayibenze kanjani ukubheka ukuthi nakho lapho esoqala khona nazi izathu esiyibekayo. Mamkhwanazi. Ngibonge kakhulu ngombuzo. Ukuphumana kwethu nomphakathi siyakwenza on a more regular basis. Ngizokhumbula nje lapha eNquthu sinawo even communication with ama ratepayers lapha edolobheni ukubheka ilela izinkinga zabo, okwenza ukuthi emva kokuba sibukile konke obekuyinkinga ngaphambilini saze safaka even ama static tanks awu 35 lapha edolobheni, ngoba senzela ukuthi uma sinale nkinga yepipe eliyenquthu amanzi engafika eNquthu kube khona la abantu abathola khona amanzi eduzane. Asiyibheki ke inhlangano zepolitiki, mina njengomuntu okwi-administration angiyena usopolitiki, angiyi-understand, angiyazi nepolitiki. Thina sibheka idingo zabantu ngaleso sikhathi, asibheki nokuthi umuntu osuke eyikhansela kuleyo ndawo umuntu ofola kweyiphi ipolitiki, ngoba emzinyathi sinawo amaqembu ezepolitiki abusayo akhona, amaqembu ezepolitiki akhona kwi-council yethu. Idingo sibheka ngokwemiphakathi ekhona, ebese sibheka ukuthi ikephi la sikade sagcina ukuthi siye khona, ebese sibheka futhi nama-quick wins whereby singadingi ukuthi size sidinge imali engama-millions amaningi njengalokhu ekade ngikuchaza nje. Kukhona nelinye ikhansela eNquthu elacela ukuthi lona licela nje ukuthengelwa amapayipi, lithengelwe ama-tanks ukuze likwazi ukusondeza amanzi ngoba akhona kodwa kude. Zonke lezo yicelo-ke siyayibuka. Sizophuma nje umkhankaso futhi bese siqalile ngoba sike saphuma sayeMsinga wasibiza umasipala waseMsinga ukuthi sizolalela amakhansela kwi-council meeting yawo ukuthi yini inkinga zamanzi emphakathini. Sizoyibheka bonke komasipala laba bangaphansi kwethu okungumvoti Indumeni, Inquthu kanye noMsinga. Sizophinde sibuyele for i-engagement yesibili through amakhansela. Siya-encourage abantu ukuthi bangakubukeli phansi ukuba khona kwama-local councillors ngoba iwona aseduzane nathi siwumzinyathi, ngoba singakwazi ukuthi siye kubona bonke abantu. Asibheki ngokwepolitiki and nale eyokwenza ama-appointments ukubona abahlonishwa, izinto ezi-operational noma izinto ezingadingi ipolitiki. Ngiyasuggest ukuthi abantu bafike kwelami office ukuze sikwazi ukuthi siyixoxe, ngoba ngumuntu impela ohlale khona ofisini. Ngiyakwazi ukuthi ngimukele nezicelo zabantu futhi siphinde sizame ukuthi siphendule ngesikhathi. Kungenzeka ukuthi sisenawo amaphutha lapha nalapha, singabantu nathi, kodwa nje umphakathi awusebenzisane nathi, siyatholakala, ayikho inkinga lapho. Ebukhosini
siye amakhosi ayahlala even kwi-council meeting yomkhandlu wasemzinyathi amakhosi ayasupporta kakhulu sinenkosi ewusihlalo ongubaba uMazibuko oyinkosi yesizwe sakaMazibuko okuyena oyahlale isikhathi esiningi ebese siba nawo namanye amakhosi njengonkosi uMajozi unkosi Molife bayafika njalo besisupport siwumzinyathi ngisho sisemphakathini nabo besuke bekhona ukuze bazi ukuthi yini eyenzakalayo baphinde nabo futhi bayilethe zabicela ukuthi umphakathi uyakhala lapha nalapha ngizokhumbula nje kukhona esenkosi uNgobese esasenquthe enginase edeskini lami engisisebenzayo njengamanje engicabanga ukuthi sizokhona ukuthi siyibone inkosi maduzane siyilungise into yenkinga yamanzi ekhona esizweni sayo. Masibonge kakhulu ngexesha lakho ndiyathemba nababukeli bavile uba uthe umnyango wakho uvulekile xa kukho into abangayiqondiyo noko bangachwechwela beze ngasemnyango. Enkosi kakhulu. Abo ke babukeli bengunjingalwazi uBheki Mngomezulu kunye nemanejala yomasipala uLihle Mkhwanazi besichazela banzi ngendlela urhulumente athumela ngayo iziseko ezingundoqo kunye neenkonzo eluntwini nanjengoko isithili siphehlelele inkqubo yokuziswa kwamanzi kwindawo eziphantsi kwaso kunye namarhe okuthengwa kwegenerator ezixabisa imali ezinkulu. Ukanti ke mbukeli sizaqhubeka sibe nawo nodlobonondlebo oluyamane nonyulo nanjengoko sele lusondele okwangoku Selamanzi. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Isebe lozobudlelwane nentsebenziswano ngamazwe luthobele umyalelo wecabinet wokuvala umzi wozakuzo woMzantsi Afrika kwaSirayeli. Nanjengoko kusekho imfazwe eqhubekayo phakathi komkhosi wamaSirayeli kunye neHamas eGaza, umphathiswa kwiofisi kamongameli uKhumbudzo Chabeni naye wenze isiqinisekiso esimandla sokuba unozakuzaku wakwaSirayeli kweli lizwe angayela lokuba ahambe. Urhulumente ke woMzantsi Afrika uthi akanakuphinda ahoye izenzo zenkohlakalo ezenziwa eSirayeli kubantu basePalestina. Ngoku ke masingene nzulu kwesisigqibo secabinet nomhloli wezobudlelwane bamazwe ngabazwe kwiphondo lase-UKZN umnumzana uZakhele Ndlovu. Mnumzana uNdlovu, masibambe ngazibini ngexesha lakho sikubulise ngalentsasa. Ndiyabulisa msasazi, ndibulise namaviewers. Enkosi kakhulu. Urhulumente woMzantsi Afrika urhoxise indlu yozakuzo nonozakuzaku abakwilizwe laseSirayeli. Into exhalabisayo kakhulu lena mnumzana, ingaba nje bekutheni bangaqali ngokuba baqhawule ubudlelwane bendlu yozakuzo yaseSirayeli lapha eMzantsi Afrika? Ya, shuthi angiqala nje ngokusho ukuthi i-politics kuyekuthiwa kunama-friends kube khona ama-enemies, and then bese kuba khona lento yokuthi kuthiwa khona ayikho lento kuthiwa ama-permanent friends and awekho ama-permanent enemies. So if uzobheka umlando i-South Africa ibe nobudlelwano obuningi nama-Palestinians during the apartheid era, and I'm talking about ANC. So ANC ne-PLO no-Hamas babe kwi-liberation struggle. So ubudlelwane be-South Africa ne-Palestine usekela lapho kutheni during the apartheid era babe supportana, and kunalento yokuthi kuthiwa i-Israel yayisupportana ne-National Party. Now the question is sinama-permanent enemies or sinama-permanent friends? So i-Israel njengoba sazi ukuthi iyizwe elithathwa njenge-part of i-West, so bese kuba go-West kuba go-America or Britain or France or Germany. Now i-South Africa bethatha i-position ukuthi ayihambisani ne-Israel, then lamazwe lawa ase-West amanye azothatha i-South Africa njengokuthi akulona izwe abangarelaya kulona, so okunga-affecta even i-trade ngoba sathi i-South Africa i-trade namanye ama-countries kakhulukazi ase-West. So kade khona ngo-AGOA nje recently okwi-Africa Growth Opportunity Act la South Africa ibenefitha khona ukuthi ibe ne-access to i-US
markets. So lezo zinto lezo bangayisebenzisa amazwe ase-West ukupanisha i-South Africa ukuthi ayihambisani nezwe lakwa-Israel. Uthetha apha nge-permanent friends and the-enemies. I mean, ndiyazibuza into yobana mhlambe ingaba esi senzo sibonakalisa ukungathembi urhulumente wasesirayeli yaye oku kukuthi bazimele ngenqayi elangeni? Yeah, I think lesinqumo esithathwe i-South Africa abakwa-Israel bazosibuka nje ukuthi i-South Africa ihambisana ne-enemy yabo, and so i-Israel njengoba sengishilo ukuthi isupportwa amazwe ase-West kakhulu, and so if amazwe amaningi ase-West ukuthi i-South Africa inokuthatha amasayidi mhlambe nalabo abangahambisana, in fact nalento yase-Ukraine, i-South Africa ayiphumelanga obala yakondema i-Russia ngo-attack i-Ukraine, so bazobuka zonke lezo zinto lezo ukuthi so i-South Africa kahle kahle ayihambisani nezinto ezisupportwa amazwe ase-West, be it lempi yase-Ukraine ne-Russia or the conflict ekhona phakathi kwe-Israel ne-Hamas. Phezolo ugqirha Phando uthe inkundla yamazwe ngamazwe yezikrelemnqa i-ICC bekumele ba ngoku sele ikhuphe impepha eziyala ukubanjwa komphathiswa ophambili wapha kwelalizwe laseSirayeli. Ingaba oku mnumzana uNdlovu kungqina inene ukuphelelwa lithemba komzantsi Afrika ngakule nkundla ye-ICC? Yeah, i-ICC njengoba sibonile ngaphambilini ukuthi kungathi abantu abaningi bebebuka i-ICC ngathi idila namazwe athize or ipanisha amazwe athize, then kuzokhona amazwe eba-soft wona. So ukubuka nje indlela ilokhuzana what they call the international community, they came out strongly and condemned ama-actions with Hamas October 7, ama-terrorist acts. But Israel mesiyiphindisela asezwa beyikondema na ukuthi sekufa abantu more than 10,000. So i-ICC sekunalento abanye abathena ama-crimes against humanity ziwa laphana kufa iy'ngane, children, the elderly, women, and then so and then as I said, more than 10,000 wabantu asebeswelekile lapho. So i-ICC njengenkundla edila nalama crimes lawo, khona abakhala ngokuthi ayithathe istand uPrime Minister wase-Israel uBenjamin Netanyahu account for the actions Israeli Defense Force asedala ukuthi kusweleke abantu kudestroy le infrastructure eGaza. Ingaba okugxekwa esithe sasakubona egxeka ugqirha Phando kubonakalisa mhlawumbe ukungahoyi ipolitiki zamazwe asentshona? Yeah, South Africa entshona isithathwa njengelizwe elingayona ipartner, because ama decisions abo nama actions abo even nase-United Nations ubona ukuthi i-South Africa mekuthiwa for example thathatha isinqumo sokubheka i-Russia or to condemn i-Russia ngama actions ayo e-Ukraine, i-South Africa either iba neutral, ingafuni ukuthatha iside, or sometimes even iside nalaba i-West ebabuka as their enemies. So I think abaphathi base-South Africa kuzofanele bahlale phansi bacanga ukuthi where do they stand on ama-issues abucayi njengalawa ase-Israel, lempi yase-Israel ne-Hamas, or even ne-Ukraine and Russia, ukuthi
ey'ntweni ezikanjalo bathatha liphi isayidi. Ngoku sibonakala ngathi mhlawumbe uMzantsi Afrika seyenze izinto zabakliye. Ingabe uMzantsi Afrika wenze isigqibo esisiso sokurhoxisa indlu yozakuzo eSirayeli? Ndiyaqonda ubana uye watsho Mnumzana uNdlovu ngaphambili into yokubana amazwe apha eWest xa ibona ngathi noko ilizwe lakwaSirayeli liyachaswa nguMzantsi Afrika, nabo mhlambe bangabonakala bezeka mzekweni besiza nezabo i-punishments. Yeah, I think amazwe ase-West, kakhulukazi i-America ne-Britain, wona amazwe ahamba phambili e-West, azoba nako ukuthi in future medila ne-South Africa athathe ama-decisions angezokuyi-benefita i-South Africa, because i-South Africa bayibuka njenge-country enga-side nabo on matters la abafuna khona ba-side nayo. Njengoba ngishilo ukuthi I think inkinga enkulu e-South Africa ukuthi i-ANC njenge-ruling party isebenzisa ukuthi i-history yayo namazwe ayesupporta during the struggle against apartheid izoqhubeka iside nabo. But I think also they need to take into account ama-interests e-country. Njengoba ngasho ukuthi kwi-politics I welcome permanent enemies and I welcome permanent friends, but actually where international relations are permanent interests. So South Africa as a country in a permanent interest, we need to have access to markets and US markets, Chinese markets, all these big markets. And that's what's good to see export and trade with these countries. So if as poor as our enemies were, then sizoba nenkinga going forward. And then futhi one day mase kuphume i-ANC kwi-power, then the question is South Africa izodila kanjani ne-West? I mean, I think a practical example ubuka izwe lase-Brazil ukuthi where i-power changes hands, lo president obekhona before uLula beseda kakhulu ne-West, kanti lo okhona manje upresident Lula ubukeka ngathi wamthena kakhulu namazwe ase-South, la kuthiwa amazwe ase-South or ama-developing countries. Mnumzana masibambe ngazibini ngexesha lakho, besingathanda into yobana silwandise oludliwano ndlebe, sichaphazele mhlambe sijonge ifuthe uMzantsi Afrika nechaphaza esingathi silibone emva kwale ngxoba kaxaka, considering that siyabona into yokubana kune-strong economic ties between uMzantsi Afrika nalo ilizwe laseSirayeli. Ingaba oku kuzawusibeka phi singuMzantsi Afrika considering i-economy yethu? Kodwa ke lo ngxoxo sizayithatha siyibekele olunye usuku. Sibamba ngazibini ngexesha lakho Mnumzana uZakhele. Ngiyabonga kakhulu sisi. Lowo ke mbukeli besithetha naye nguye uMnumzana uZakhele Ndlovu ongumhlohli wezifundo zobudlelwane namazwe ngamazwe kwi-University yaKwaZulu-Natal. Besikhanyisela ke ngefuthe lesigqibo secabinet sokukhupha umyalelo wokuba kurhoxiswe unozakuzaku weli kwaSirayeli. Kanti ke mbukeli siziqwela siziqongqotha ngolohlobo ezale iyure, ngoku ke siya kwiyure elandelayo. Kodwa ke ngaphambi koko rhabula mbukeli sithi qhwe evenkileni.